Hello, hi. Jotron sari kaham kaklayo. Jotron kaham no tombina hani. Tini kisah kok sanan bagai nor ne beskango kaiga. Oke, jotron kaham no tongna hani kaklayo. Oke, abong ka kong grok eme enter ne tu yang tini kisah sek kok sanan ni mucungo ba sanan ni layo. Oke, beskango noro wan suinadi abo kaisa coba. Oh, hai coba. Ka coba thang thani ang tam manit lang nai ba bo bum dot lang nai. Bo hai silai lang nai, bo hai gulit lang nai. Haikangkan kowe bertanai, oke? Je cikon rono to ang pistol ben kowe bertanai mano. Kotoron kang tamu kowe bertanai. Ke abon no tino, ini naru kisah. Ok sana ini kayak. Ba baksa baksa wan suna, hai no form fill up kayak ke puri ya. Hai thang MCQ ba tamo. Hai no na ini. Pia belai no tap nai belai no poti nai. Ke ang jesek nukha ba jesek form fill up kayak pun nukha. Ke 800 dot candidate cutting ka kau kan man kana last video ang Claipro 723 hour hero okay তারপরে এঙ্গাকে 750 রকম কাখানা বা আসফ কাতে কাতে রকম কাছে ক্যান্ডিডেট কাখা ইনকা আর বিসিङाव जों 60 টা সিট प्लास tay 6 টা angka EWS ini kaisa tong EWS nong na economically jo tinse weaker abu hai mane jo tinse rang bigra rong kaisa seat 6 টা seat jabo hai oke angke जों tam tam pori thangnai angke tam tam mo pori kheba chanai ba common kalainai ba nang china nangnai kongporo empor nanga nang up topi rong nang manani nang ke grammar puilam thanga angke जों koksuli rong tamo koksuli means जों au busuli abo kaisa sakse जों busai man angka abo rong ti china jemon जों thang ओमफ्राय आरो जों hai cha abo koksuli oke ba thang sokha ke ja koksuli bobo ke जों saimano thang ke omoro ngai man koksuli ke nang omoro no sini na nai ke morpheme ta mungang ke जों morpheme jotoni chigon thak kok mangkana bekhak ke a morpheme dal nei tri morpheme ba morpheme ke morpheme जों thungnai rok ni ke thung kaisa nai kaisa rok kaisa ba dal bisu tong gang ka da morpheme thaitam tong pia thaitam tongmani bisingo thaisa hanggang ke pre-morpheme ka meaning bo gana saksachung bachai bo manu pia bound morpheme ke meaning tongkhano saksachung bachai manja jemon rok bai जों बयबो खोथाफोर सिंगि meaning eko bachai mano meaning tong haikano bachai me sakse abo bound morpheme ke morpheme ti no sinani nangnai ke affixes wasa waklani ti nini thani tongnani nangnai means nang abo sinani nangnai ke koksling buskang thepajake wasa koksling oglogo thepajake waklai ke abo rono nang sinani balta ke abo no karai जों part of speech thana nangnai part of speech जों saimano dalsar means 8 प्रकार ke 8 प्रकार ni bisingo nang kok borogo enter tibagi nang chai program no nang sinani nangnai means aro जों agini question rok naikhanke जों बेसिरभाग बा गोबांखौ नुनो गरम खलाय गरम पुश पजिशन एबा हालक बनाय उल बा हालक बनाय नुनो ताई मुं सोलाय आ जागानिनो क्वेश्चन फाइका के जों आ काइबैनो जों सिनाय नांगौ मुं सोलाय गांगे तामो बर' नावनि आचुक थाया आचुक bumung ko yang kan mung selai bumung ko kan kan mung sia nau okay ram sam do do modung kai ta abo nau okay bo bini nini sini norok ni abro gang ke mung selai okay omoron ti nung sinani nangnai ga abono kari जों khlai goron ba goron gang ke manani rogi kaham hamiani bujok nai ba sanai ke kaham bo wa hamia sidra nai to abro goron ke khlai goron ke goron no taisa modify khlai ba modifier ni jao means night hawk ke night hawk ke siring ke engang karo beautifully maja leaf sokore ke kobro ka ba kheng ni thang night hawk ke teruk ke abrong ka khlai goron to amon ti ni ani idea tonga nangnai eba te kesang ke push position kok borong tangai halok bonai khunja eba push position khunja gang ke push position no kok borong no push position khunja cha mutular nai english no gang ke preposition means noun ni sikang wa jong mani babi mani jeng preposition bo man in on up down maro abong ke preposition kok borong same pia kok thai same pa na ajong mani juda english no buskang ajugo noun ni buskang ajugo kok borong mung eba noun ni ulo ajugo aboni bagi jeng sanai kok borong language nge push position gan nang kok borong bo hai language kin abon nang semana nang kok borong tonal language no means kok borong tun tong obro nang mana nang syllable nang sinani nang nai
maya bana jemon ha topepe maja kaisa syllable tong abro nungsina nangnai topepe means kaitam syllable tong topepe the omor no nungsinani banta okay जों syllable o te bising habui nung abro no ma sinai gabon kore minimal pairs abro no nung kisa misa idea tonga nangnai ke transliteration abro buning thani kisa misa idea tonga nangnai te grammar to tongo case case nung tangkhalo no tui singa nangnai tangkhalo जों dalchuku khai pori layo ma dalchuku ni somonde nini idea tonga nangnai aboni yagulo nung sentence element agent patient experiencer beneficiary beneficiary gobang ku phaiga ma ani bagai maimu shongka karo sa benefit engka sawo beneficiary ke beneficiary nga chung saimano je labh ongnai je kaham ongdi thangnai ke ma ani bagai maimu shongka ngar sab labh ongka ba ang abono ka beneficiary ke au jagao obrona nang chinani nang je tai grammar abono kari chung taibo topic tongo ke tabu mutu phayangi tongha ke obrona somonde kisa ready ngi silai guli telang ma ke telang nana Oke, omor man tanggang ke neng kom means wari muni tangdi omor tui neng tui serai ungka ke neng omor tui tangai mana dan ke sing reduplication of wajib pai mana duplicate neng man jemon watui tem wow ko tem abu reduplication sing dal ni bago kaisa ke partial te kaisa complete tem ko pura complete same to same spelling tem okay abo waisa sai bongla wati tem wow ke bongla wati tem wow mahane abo reduplicate mahane gete kese partial chakre bagre man abo ke chakre bagre ke kisa solia haifano abo bo reduplication hobo to amo no chongle no sinani na what formation process abrokle saimia phana phena phayang abro phaya phana ngano tabu chung tawsu jore jeno mani gangke sentence element noni phayo karo eba case সবসময় phayo gaga grammar ni part ni oboro mana nai ketai grammar boi ni bung rok phayo oboi sab salanka author when author ni sin ko boi siga tong যেমন বিনয় দেবরন ডিকশনারি सा आउट पुला डिक्शनारी सिमेन आउट फाइका के abon ti nung ke George Abraham Media chana bijab rong ti nung sai manani nangnai ke borok je kok borom ti samung khlaileng mai abon ti nung sai manani nangnai patarhani English rok sini kok borom ti borok samung khlaileng ka ke abono ti nini idea tongan nangnai ke aborok no hai phai ke abono karai chung literature hap kang ke tam tongman gang ke literature nang pula na ketal kothma saimanani nangnai kokbron kothma yung pula bo saimana nangnai kothma bo sa thungno abor jottono saimanani banta ke se nang kokborok ni entrance nang proksa candidate ngi thang kang ke belai chanai Hingga aboni yagulo busung literature ni part busung hachu khuri rok chini langmani rok tabu je 4th semester rok pori ma to hingga aboni mati bising ni question phaima hachu khuri itu phaina ni chances to ke phaikya kabang ma jaga ni rok ke aboni ti nang chinani nangnai ke langmani rok tongo ke tai thunglu hakor bising nokor basi long train na galo bo ke long train na galo bo wai question chungdo ke abrok mati ni thani idea tona nangnai gabrokno kaham ke man ka ke thani man ka ke sai chung general knowledge kok borong ni general knowledge nge tai sini India ni aro rong ni kisam general knowledge tabu tu chung phaimani nu khang ke chung aborong ni ti bu chung idea tong ni nang nai ke tai logic rok ki sa tong ke logic rok no chung bok ko tlang thang nang nai kara thang yang nu sunu ya komo khus khnai nga ke nang abo competition tik yang ithanai ke jo ko dik dia no omoro mo mani thanani nang general knowledge ngi just kan singi ma kong general knowledge sini mo samung ni pan singi ra chang mo ti pan singi ma tam jang ti pan singi ma ke chin chang mo ti pan singi ma ke omo hai phai ni he ni ke nang huk ni somonde pan singi ma nang ke huk tamo huk ni je tong kri manai khunai ni a to z nang sinani nang nai ke hai ke se nang khoroksa kok borok MS nani ba kok borok MA entrance nani bagi nung korsi eligible eba karena candidate ini tangi macam haina tanga ngai selfie bulai payane ngai abung ngai norni rangi maga eta kisi misa oborok no follow kai tanga ngai ni bagi belai kaham nai ba poina ni muncul tong he kok borok MA poina muncul tong ke oborok ni thaniwa telang itang ni na ai ngan kau coba telang na eta ke
taito muito maya hingga amorono no jadi sirungi thangka ke belai no hamnai ke tini video sana mani asep nang siton like comment share jaga kheba jaga ekhabe ko unlike kan lagi aku nang jaga kan marona tini kisah sana ni mungkin kan sama sekali mana kan oke contohnya hor kaham tujuan oke contohnya sanda kaham hor kaham